Nabart Bultumin District Rural Development Office Conference Hall Kolasib-ah Niminkhan Kolasib District chhunga bankers le MzSLRM hotute chuan H.VANLNGHAKI sorkar laipui atanga hamthatna dawnna tura hmalakna loan an lakdan kalphung hrilhhriatna Sensitisation Meet Programme neih loan rule chalau SHG somthum paruk zet an niin tarlan Minister K.LALRINLIANA'N MEIDUM Government Middle School Building Thar ahong Kolasib District Election Office bultumin niminkhan Government Kolasib College Systematic Voters Education and Electoral Participation Program man hrilhhriatna chibei ule C.LARAMNGHAKI kania Chanchin Thar ilaw ngai thlak chhun zamang Nabart Bultumin District Rural Development Office Conference Hall Kolasib-ah Niminkhan Kolasib District chhunga bankers le MzSLRM hotute chuan SHG sorkar laipui atanga hamthatna dawnna tura hmalakna loan an lakdan kalphung hrilhhriatna Sensitisation Meet Programme neih loan rule chalau SHG somthum paruk zet an niin tarlan Lead District Manager LANGSAR Sensitisation Meet hian Pvt.Ltd District Development Manager chuan SHG kalphung soifein loan alaka harsadna anto dante loan rule chatlo poizia le kal dan phung dikzo tura harsadna anto theidante soifia SHG kalphung chazok an nei theina tura loan an lakte an man thiam theinan zirtirna tha an hotute PowerPoint mangin soifia Rural Self-Employment Institute Director L.Puya po in Kolasib le mamit titan Mizoram Rural Bank kaltangin RCT din Agriculture le akay no siyang mimal le SHG thiam thil neih zon na thazok an nei theinan training voitam pek to thu asoy mimal le SHG anga training mamo pek ngai an umani chuan anin honrang thu le bankers le MzSLRM te po in RCT chumang changkai turin achabok Sensitization Meet hian SHG loan an puk an rol chat theilo chungchanga an harsatna nei shang soiho sutkian dan turpo soiho bok reporter tarlan dan chuan tundin hmuna Mizoram Cooperative Bank le MRB SHG loan rol chalau loan chiane SHG somthum paruk an omani Kolasib District Village Council Association try to Thar din niin try to Thar in rodna tunkara khan nei Chairman atan pusi raw Truam lawyer tumpui Vice Chairman Arlel Fakuma Bayrabi North Balal chunga konpui tua biak moya bilkhotlir North raw thangpuya no chimluang te Secretary Pulal Siam len Electric Van Kolasib Joint Secretary Lel Fak Zwala konpui 3 Lel Fakuma Mual Khang GF Lel Dokima Vaireng te tua Balal zona saihapui visa kum thanga Sai-Pai Treasurer atan puzawrem sanga diakon Finance Secretary H.LALRINLIANA'N len atui thavieng te Minister K.LALRINLIANA'N MEIDUM Government Middle School Building Thar ahong Voin khan Nabart kaltlanga sa Government Middle School MEIDUM K.LALRINLIANA'N Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Changtu Kolasib Assembly Constituency Bial2 MLA ni Bokchuan ahonga ahon na hun hi PKL Siami SDO Kolasib in hun kai shwain MEIDUM khotlang shwai tu tele MEIDUM School Managing Committee ten he huna hian an telani Minister K.LALRINLIANA'N chuan zirna in chu zirlaino pangtetan ril rule ngei to na antwai sham na mun ma nuam le zirna ti mason nan po mun rem tak tur thu soin Government Middle School MEIDUM Building Thar po zirlaino pangtetan thiamna Thar an char chhuana mun ni ngei turin do sakna ahlana school building le bungra te chu nei tu ni na thinlung puchunga enkol zel turin khotlang shwai tu te le thok tu te acha khotlang ti mason tu rahman ropoi mo berzing mi chu zirna mang thiam thil man tlak nei thu Minister John Soin ramle namtana michangkai ni tumcheu turin kalkhom te acha bokani Pularo sanga Chairman School Managing Committee chuan report pe in Nabart noya cheng noi som le samagra section noya minor grant shang achangin toilet grant noi thum singa mangin Government Middle School sakani thute adung fit somsari parukle awang fit som pasari thu atar langa February ni kwa sang ni somni pathuma sakchan ni in July ni som panga sang ni somni pathum khan sakzo MLA fund mangin ahmun mate lai zol ni in School Managing Committee member le mi in phal tak tak te achangin chanpuina andon dante antar langbok Government Middle School MEIDUM hian zirtir tu paruk omin zirlaino pang somthum paruk an omme
Kolasib District Election Officer bultumin niminkhan Government Kolasib College Systematic Voters Education and Electoral Participation Programme man ania he huna hian college zirlai chuan EVM vote thak thenin wall signature campaign ne ngal ani bok Kolasib Borsable District Election Officer ni bok puchon LT sang chuan vote thak theya omle vote intluk tlang nei ahludjia soya Democracy rau pui taka cheng kan ni ngin vote thla ki ram le tui tha ta ti nge nge tur ani atia zirlai te chu voters pledge thutiam alak tir ngalani SVEEP program man na hian Dr. Lalram din tluanga SDC chuan electoral roll kumtling to te tan inzialu dante inzialu thei hun chungte izertirin EVM man dan le rin tlak zia zertir na hun mangboka electoral roll ming ziak lo tura online atanga mania deal na thelu dante le voters helpline apps man dante anzertir ngal bok ani FCS and CM Minister in Mizo Students Union Pang Balkon le MEIDUM branch buat sai zirlai ti thalom pui na hun atel pui MzSLRM Mizo Students Union Pang Balkon le MEIDUM branch te buat sai zirlai ti thalom pui na hun chu K.LALRINLIANA'N Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan khwalian ni inam han puya pulaldin sanga Vice President MSU General Headquarters chuan waptu ani Pang Balkon na hun man nahi puvalal mudikangente President MSU Pang Balkon branch na kai shwaya MEIDUM hun man nahi pulal du thanga President MSU MEIDUM branch na kai shwai bukani Minister K.LALRINLIANA'N chuan zirna manga Pang Balkon le MEIDUM khotlang ti mason na tura MSU Pang Balkon le MEIDUM branch te hmalakna chu fak omati thu soin zirna in ti changtlon konga te ral tlan jinga zirlai no pangten zirna andon theina na an hmalakna tele mitin ban pha ka zirna siam ani theina na an hmalakna sulom om ati thu asoya zirna chu mason na man ropoi motak ani awangin engna po hlotling taka thoktor chuan zirna lama thiam na chhortlak an zir chho apoi mo masak thu le ti takzeta zirna kalpui atrol thu minister chuan soe K.LALRINLIANA'N chuan hlotin na changtor chuan tumumal nei angai thu le chu kan thil tum ti hlotling tor chuan midang ti aya thorim le teimak in huam atrol thu asoya ramle nam khotlang ta na mitang kai ni tum cheu turin zirlai lompui na dong te chu acha bokani Minister K.LALRINLIANA'N chuan hun sang sanga omzo fa ti chuan boina le har sadna awangin Mizoram chu in puya ngain in pum khatna het jok siam turin an lu khom mek thu asoya kan unau te anni angin atrol anga chomdon le chanpui chu kan mo phurna ani thu asoi nam in lungrol le in unau na tha siam thiama piang chu namrau pui anni thin thu Minister chuan soin chumi tur chuan tanrol na le tho ho na tha nei apoi mo thu asoi bokani Pulaldin sanga Vice President MSU General Headquarters chuan zirna ngai poi mo na khwa chuan mason na mel an muthoi thin thu soin zirna manga khotlanga mason thlentir to ni tum cheu torin zirlai hlotling na changte chu acha ram repela na zon ko nga teimak chu atrol thu asoi bokani Pang Balkona hian HSLC pass zirlai pali HSSLC pass zirlai pali le dait noya diploma in elementary education course pass chuak zirlai pali hne na lompuina thil peklan ania MEIDUM hian HSLC pass zirlai paruk HSSLC pass zirlai pali le MA pass pakhat ni da lompui na hlan ani bok MEIDUM hian District Education Office bultumin Education Awareness Campaign kalpui ngalani a pikela siam le ni DEO chuan zirna ti mason nan zirlai tile nu le pate mo phurna chungchang in sheshat na hun mang bokani voin Pang Balkon le MEIDUM zirlai ti thalom puina huna hian khotlang le tlom ngai pol sang sang shwai tu te school zirtir tu le zirlai ti an telani MzSLRM Chief Minister Puzoram Thangakai Shwayin Chief Minister Conference Hola Laldenga Cultural Center na chan thwai dan turle Assam Rifles te zoko sang lama anin sun chwana tur thilpoi mo sang te relin an chukhom Meeting a hian zoko sang ram paltlanga lo nei tu te kalkong tur buat sai chan ani thu tarlan ani a ARM mimal neite chungchang po chakta ka hmalak chun zomzel ani thu tarlan ani bok hei banga hian Union Home Minister in April ni khat sang ni somni pathuma lung alo phum to Laldenga Cultural Center na bulchan thwai ani theidang turte soi hauni in Central Sorkar thu nei tu te na indoor zuizel dan turte an ngei to ani Meeting a hian Deputy Chief Minister Puton Luya, Home Minister Pulal Chamliana, Revenue Minister Pulal Rodki Male, Sorkar official poimoti an telani
ZPM Media, IT and Publicity Department hotute chuan thudik lo manga ZPM le ZPM leader laldo amacho be photo lo turin an ngena MNF chu NDA atanga in hnuk dok ngam lawa an pu bok Nimina Aizol Press Club at Thar Theder to the Enkomna ZPM Media, IT and Publicity Department General Secretary Edizo Sanglen Kolni Chuan ZPM to in the Trabigle in the Tiang Limbik Party Dang Sorkar Natsel Tote, Telele Dera and Poti in and Benesaleti. So in Hetiang Anghian Voi Katmakan Nating Lava, Party Dang Shoi to the Sorkar Kal Tote Enga Mati Chadnelo Anga Hian Kana Soingai Lava, and Particle Puidan Sem Policite, Restricted Tender Zongzang Te, could not talk to the Zongzang Te, Healthcare Zongzang Te, Ramtan Natodan, and Political Puidan Erodu Koblo Lai de Omin Gansoy Selvia Chin at the Ediz of Sanlen a call needs one ZPM Chief Minister candidate Pulal do Omatsu, Manatato, Rin Tule, to declare Mangabe, a toxin multi soya, social media page one ngay built a tourting in 12 Tualthat ang thotanga te an putitia he thilpei hi chu angai thutak awangin mei thlade to khan courta criminal complaint an theluta June ni sompani sangni somni pathum khan cyber crime 10 investigation report chu court chuan thelu turati ania mi pahni man ni to ma se apu saber tlangwal usanga inti fake account erovo in thlengin an laman lo thung ni in a soi ZPM leader pulal do ma chuan ton hnaya Govt chung gothila jin chungchanga journalist pakhat political party zom thar hlem chuan mi puiril ruwa shwai koi thei tur zong in rin thu abe chia mei ti asoya hei mei hi du tok lawin congress thralai chuan pulal do amale BJP minority morka national secretary Delson nen in between angin thu chwa me osiamin an puti soin a chelama midang pu konga hian an man mo ma ni in alang dot manga chetaka an pu dole ti mual phautum na politics cheber chi manga an beidu ta me hi poi kan ti hle ati edi zo sangle na kolni chon ep to party ni pui congress party churo rel lai MNF beitur an omreng laya mani ep to party pui an be me chumak ati thu soin congress party hi an thau ange MNF doi lo hian adoi lo hian adoi ati po sha thiam hara MNF president puzoram thanga doi bur roi an ni chuan tuna tanga lo har chuak to turin kan nge na ni ati bok BJP sarkar hnoya manipura twal chung boina chuaka zona thak unaw ten na sataka antor mek laya mizoram ro rel lai MNF party in BJP thopuina voin thlenga la hnuk dog ngam lo chumak an ti thu asoya tunai MNF party president puzoram thangan an party pisa a NDA thuwa an kal lo thu le MNF in BJP an lo thu asoi te chu rin tlak tak lo zia hei hian ati chiang hle ni an ngei thu asoi Uniform Civil Code dal tlat an tum thu te asoi po Citizenship Amendment Bill dal an tum thu an soi ang lek ani ang ti an hlau hle ti soin kan Chief Minister hian a in soi angin BJP how to pa Modi hi a hlau lo takset ani chuan Manipura kan unaw te chunga an thil ti awang chautal po hian BJP a thlop na NDA atanga in hnuk dok ngam torin kan ngen ani edi zo sa ne na kol ni chuan ati ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni